national. Alors, il devait bien sûr aller prendre sa future épouse. Malheureusement, on commence un petit peu en retard. Sur mon sentier, sa beauté, sa gloire infinie de tout les côtés m'entouraient, son regard qui portait la vie, sur ma pauvre s'abaissait, son manteau couvre ma
applaudit encore, s'il vous plaît. Applaudissez plus fort, hein, plus fort. Plus fort, hein. O varão do varão foi tomado. Parce qu'elle a été prise de l'homme. 24, verso 24. Verset 24. Portanto, C'est pourquoi deixará o varão l'homme quittera o seu pai e sua mãe, son père et sa mère, e apegar-se à sua mulher, s'attachera à sa femme, e serão ambos et ils deviendront uma só carne. une seule chair. Amém? Amen. Então, nesta noite, Alors, à soir, o Senhor está falando para vocês, l'Éternel a para parlé, esse casal maravilhoso, parlé avec chacun de nous, para avec esse casal abençoado. parlé avec tout ça. Hoje vocês deixam de ser. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Então o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, Et normalement, lorsque le Seigneur fut créé toutes les choses, e Ele criou o homem et normalement, c'est ainsi qu'il te crée l'homme, com propósito, et normalement, avec une proposition. para o homem ter intimidade com Ele. Normalement, pour l'homme, tu es capable d'intimité avec Dieu. E quando o homem teve intimidade com o Senhor, Et lorsque l'homme gagne de l'intimité avec Dieu, Deus viu que o homem estava só. et normalement Dieu lui-même dans l'intimité que l'homme en a avec Dieu, Dieu dit que l'homme était seul. Todos os animais tinham sua companheira, seu companheiro, Le champ avait et normalement une compagnie. e o homem estava só. Normalement l'homme était seul. E o Senhor disse que não é bom que o homem Et esteja normalement só. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Por isso que Deus instituiu o casamento, Et normalement c'est pour le fait que Dieu a institué le mariage. para que o homem não esteja só. Et normalement pour que la solitude puisse effacer à travers l'homme. Amém? Amen. Então o Senhor fez, como no versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. trouxe a Adão, Il est venu vers l'homme para este ver como lhe chamaria. pour voir comment il les appellerait. E Adão chamou a toda alma vivente Et l'homme donna les noms à tous les détails. pelo nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves, Et normalement, Adam donna le nom à tous les vétos, tous les détails, e a todo animal do campo. à tous les animaux des champs. Mas para o homem Normalement, pour l'homme, não se achava uma adjuntora normalement, il était dans la solitude. que estivesse diante dele. Et normalement, Dieu t'a fait une intervention. E então o Senhor Deus fez cair um sono Et normalement, Dieu t'a fait l'homme tomber dans un profond sommeil. muito pesado sobre Adão. Et normalement, il y a un sommeil très profond. E ele se adormeceu. Et normalement, là, l'homme dormit. E tomou das suas costelas Et normalement, c'est pour la première fois que nous avons bien sacré l'opération chirurgicale. e cerrou a carne em seu lugar. Et normalement, Dieu t'a fait un corps pour l'homme pour capable de former la femme. Verso 22 diz: E da costela, Et normalement, dans le verset 22, la parole de Dieu dit, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. formou uma mulher. Et il l'a amené avec l'homme. E trouxe a Adão. Et normalement, il est côté par l'homme. E disse a Adão: Et l'homme dit, Esta é agora voici cette fois, osso dos meus ossos et celle qui est sur de mes os, e carne da minha carne, chair de ma chair. e será chamada varoa. On l'appelle la femme, Portanto, parce qu'elle do varão foi tomado. a été prise de l'homme. 24, verso 24. C'est 24. Portanto, C'est pourquoi deixará o varão l'homme quittera o seu pai e sua mãe, son père et sa mère, e apegar-se à sua mulher, s'attachera à sa femme, e serão ambos et ils deviendront uma só carne. une seule chair. Amém? Amen. Então, nessa noite, Alors, à soir, o Senhor está falando para vocês, l'Éternel a para parlé esse casal maravilhoso, avec chacun de nous, avec esse casal abençoado. parlé avec tout ça. Hoje vocês deixam de ser dois Et normalement, je dis à nous gars para suspendre. se tornarem uma só carne. Normalement, nous gardons en tant qu'un seul. Por isso o Senhor diz Et donc, c'est pour ça que l'Éternel que dit, o homem et l'homme, deixa a casa do pai et l'homme quittera son père et sa mère, para se unir com a sua mulher, et s'attachera avec sa femme. e os dois serão uma só Et carne. les deux deviendront une seule chair. Então o casamento é isso, irmão. Et normalement, le mariage, c'est ça. É uma ordenança instituída por Deus. Normalement, c'est une ordonnance instituée par Dieu. A responsabilidade do homem C'est la responsabilité de l'homme envers la femme. é cuidar da sua mulher. Normalement, c'est pour capable de prendre soin de madame. Por que cuidar da sua mulher? Pourquoi ça vous pouvez prendre soin de madame? Porque a mulher é osso do osso dele Parce que, pendant ces mêmes eaux avec le guerrier, e carne da carne il dele. y a même chair avec. Então a mulher é um pedaço do Et homem. normalement, la femme, c'est un
morceau que Dieu a pris de l'homme. É um pedaço do corpo do homem. Normalement, c'est un morceau que Dieu prend encore l'homme. Por isso é importante o Donc casamento. c'est pour ça que le mariage il y a en plus d'importance. Por isso é importante você santificar o casamento a Normalement, Deus. c'est pour ça que nous présents c'est important pour nous Santificar o matrimônio sommes a capables Deus. de sanctifier le mariage là. Pois o Senhor Deus está unindo Et normalement, c'est ça, les Seigneurs mettez ensemble. e abençoando Et les Seigneurs là pour bénir. o casamento, Et pour capable bénir le mariage. a união desses dois irmãos, em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Então eu quero dizer a vocês, queridos, nessa noite, Alors, nous voulons dire à chacun de vous ici présent ce soir. para que vocês possam olhar para a palavra de Deus Normalement, pour nous capables de fixer à travers la parole de Dieu. e se fortalecer nela. Et donc, pour nous capables de fortifier dans la parole de Dieu. Porque enquanto estamos namorando, Et nous pensons que nous allons vivre dans le ménage avec ménage. é uma coisa, Et normalement, c'est un bagage. mas depois que se unem Mais normalement, lorsque nous entrons dans le lieu du e mariage, vão dividir o lar, et normalement, nous allons partager avec aí se torna diferente. partager l'habitation ensemble, c'est un autre bagage. São duas cabeças pensantes ao mesmo Normalement, tempo. c'est deux têtes qui vont penser de la même manière. Por isso tem que santificar a Deus. Normalement, c'est raison pour laquelle que Dieu O matrimônio. sanctifier le mariage là. Para que o Senhor Deus possa estar abençoando dia após dia. Lorsque nous quittons Dieu comme couverture, et bien le Seigneur est présent pour capable bénir le mariage ça, jour après jour. Para que quando as lutas vierem, Et normalement, nous Dieu est capable de bénir dans le mariage, os problemas vierem, nous sommes capables de bénir à travers le mariage. o Senhor Deus estiver Et fortalecendo normalement, le Seigneur est toujours là pour capable a fortifier, vida desse casal. capable fortifier le mariage là. Ao homem, Et l'homme, Deus deu uma ordem et Dieu baille l'ordre, para ele orar, et pour capable cuidar da sua mulher, prier pour sur madame, proteger a sua mulher. capable protéger madame. E se preciso for, Et normalement, nous avons besoin de faire ça. o homem tem que dar a própria vida Et normalement, l'homme peut bailler la vie pour madame. pela sua mulher. Madame. Isso é muito sério, querido. Et normalement, c'est É sérieux. uma ordenança de C'est une Deus. ordonnance divine. O casamento é muito sério. Le mariage là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. O casamento é uma bênção. Le mariage, c'est une bénédiction. O casamento é uma ordem de Le mariage, Deus. c'est une ordonnance de Dieu. E quando Deus dá a Et ordem, normalement, lorsque Dieu est nós temos que cumpri-la une ordonnance, nous devons accomplir. e cuidar do nosso Nous sommes casamento, capables de construire un mariage, nous veiller sur le mariage. cuidar da nossa esposa, Et nous sommes capables de veiller, madame, nous. cuidar do seu marido, Et nous, madame, capables de construire un mari, comme ça. em nome de Jesus, para que a bênção de Deus Que bénédiction, mon Dieu. ela repouse sobre a vida do casal, Reposer sur le mariage tout entier. sobre a casa, Capable de reposer sur la e para que os filhos, Et pour que petit la bien dans le mariage. que são herança do Senhor, Normalement, c'est héritage que mon Dieu va à travers le mariage. eles venham Et normalement, a ser criados normalement, il est capable de créer, grandir dans le lien de la chrétienté. dentro de uma casa onde Deus está Et morando. normalement, il y a grandir dans le foyer de Dieu et lui-même il habite parmi nous. Porque os filhos vão seguir o exemplo dos Normalement, pais. parce que les enfants ils sont là pour capable suivre l'exemple du père et de la mère. Se os filhos olharem e ver o pai, ver a mãe Et normalement, pendant que tu vas regarder à travers les réactions de leur père et leur père, caminhando por um caminho distorcido, normalement, quand ils marchent dans le coucher, ils montent à droite. eles correm o risco Et normalement, il y a bien la tentative. de também se Et perder normalement, pour être capable de suivre le même chemin avec nous. neste caminho. Et normalement, dans le même chemin, ça a Por isso C'est pour ça. foi que Deus tirou Et normalement, Dieu, a mulher de dentro do homem. et normalement, Dieu retiré comme le bon côté de l'homme. E por que Deus tirou a mulher de dentro do homem? De onde Deus tirou a mulher? Et normalement, Dieu est capable de crier pendant tout le temps. Pour qui raison, pour qui raison que Dieu prend et forme le bon côté de l'homme. Deus tirou do lado do homem. Normalement, Dieu prend le bon côté de la suite. Deus não tirou da frente do homem. Normalement, Dieu va retirer et pendant notre mari, Deus não tirou de trás. va retirer dans le mari, Deus tirou do lado. normalement, il retire le bon côté de mari. Por que é que ele tirou a mulher do lado, da costela do homem? Pour qui ça, c'est le bon côté de mari, il retire comme ça. Para que ela andasse do lado do homem. C'est parce que Dieu voulait pour marcher, accompagner l'un à côté de l'autre. A mulher não pode andar na frente do homem. Et ça, Dieu voulait pas pour madame marcher devant Marie. E muito menos atrás Et do homem. normalement, c'est. Et s'il parlait pour madame marcher devant Marie, et normalement, pas capable d'accord pour femme marcher derrière de Marie. A mulher foi feita, foi criada, irmãos, Et madame l'a crié, para andar do lado do homem, capable de marcher côte à côte avec Marie, fortalecendo o homem, capable de fortifier Marie, ajudando o homem, capable d'aider Marie, cooperando com o homem, capable de coopérer avec para que Marie. as coisas aconteçam na vida do homem Normalement, pour bagaille, capable de faire. e sucessivamente na vida dos dois. Normalement, pour capable de gagner succès dans la vie des deux. Em nome de Jesus.
Eu e a minha esposa Patrícia Eu avec madame de Patrícia Frisaçoia. fazemos 27 anos de casado. Il y a 27 ans de mariage. Ali está ela. Et normalement, madame qui est présente. Eu digo para vocês, com 27 anos de casamento, 27 ans de mariage. não é fácil chegar até nesse C'est momento. pas 27 jours, c'est pas 27 mois, jusqu'à présent, toujours ensemble à passer. Pas d'accord. Há muitos problemas, Normalement, toujours des difficultés. há muitas lutas, Pas de mariage, c'est pas gagné. dificuldades, Il y a des difficultés. provações, Normalement, il y a pour elle. para ver se ambos se amam. Et normalement, il y a pour elle. Ça prend bien, ça prend tenter. Isso, as provações vêm para ver se vocês estão na presença de Le Deus, desafio, il y a pour nous. para ver se vocês vão suportar Et normalement, pour moi, c'est capable de supporter a ça. ordenança de Deus, Pour moi, c'est capable de supporter pour nous. se vocês vão levar até o fim a ordem de Deus. C'est accompli pour message jusqu'à la mort, parce que c'est la mort que vous séparez, monsieur avec madame. Uma coisa eu digo para vocês, irmãos, Um bagage, eu vou dizer a sua. homem Bom, que não tem um bom casamento, ele ganhou um que vai ganhar um bom mariage, que não tem uma boa família estruturada, vai ganhar uma boa família, vou conter. ele está reprovado na presença de Deus. Normalement, ali, a tenter, ele teria Cuidar da sua mulher, normalement l'homme ganhar um objectif, prendre soin madame. cuidar dela como uma princesa, Normalement, prendre soin madame, comme si pour vous. cuidar dela como se fosse uma rainha, Normalement, prendre soin madame, comme si pour une reine. em nome de Jesus. E quando o Senhor olhar para você cuidando dela dessa Et maneira, lorsque le Seigneur a regardé à travers vos yeux, il y a pris soin d'eux comme ça doit. a unção de Deus Normalement, laisse la onction de Dieu. estará sobre vocês Des fois, on a couru la vie, non? dia após dia, Toujours avec nous. em nome de Jesus. Mateus capítulo 19, Matthieu chapitre 19, no versículo 5, dans le verset 5, o Senhor repete falando assim, ó, et le Seigneur répétait pour dire à nouveau, portanto, et le Seigneur dit encore, deixará o homem donc c'est ainsi que l'homme qui pai e mãe. son père et sa mère. E- Amém? Amen. Então, quando você se magoa, quando você magoa ela ou magoa ele, Et lorsque vous dites madame, lorsque vous dites Marie, ambos estão se entristecendo na presença de Deus. normalement, Dieu a triste tout, et normalement, l'être moi qui est présent ici à faire a triste tout, parce que c'est pas ça, on va prendre le mariage là. Por isso que o Senhor diz, deixará o pai e mãe Comme ça, Dieu dit Marie a quitté papa avec maman, e vai se unir com a mulher. normalement, il va unir avec madame. A partir desse momento, Normalement, à partir du moment ça, vocês têm que deixar o pai e a mãe de lado agora. le calme qui est famille, nous normalement à côté, Porque o pai e a mãe normalement, maman avec papa. são teus parentes a partir de agora. Là, c'est parents, et A tua família normalement, famille, é você e a sua esposa e os filhos que virão. enfants que Dieu va vous donner. Essa é a sua família Normalement, c'est ça famille. que o Senhor Deus deu para você. Normalement, c'est ça que Dieu va nous donner. Então a responsabilidade de um homem, de uma mulher, La responsabilité de l'homme avec la femme, dentro do casamento é muito grande. normalement, c'est du mariage très grand. É necessário temer ao Senhor, Normalement, c'est nécessaire pour nous capables de andar na presença do Senhor, marcher la présence de Dieu. para que venha dar certo Normalement, pour tout le bagage capable de tomber d'accord. o casamento. Et le mariage capable de tomber d'accord. Se a pessoa não estiver andando na presença de Deus, Si nous n'y pas arrivé, marcher directement dans la présence de Dieu comme ça doit, fica muito difícil normalement, quand même, de levar adiante o casamento. normalement, la capable d'aller comme ça doit. E se fica difícil, Normalement, ça peut pas. entristecemos o Senhor. Et normalement, le Seigneur a participé à travers la vie. Por isso ele diz, deixará o homem, C'est pour ça qu'il dit, pai e mãe, il a son père et sa mère. e se unirá à sua mulher, Avec sa femme. e serão dois uma só carne. Il lui donne cette chair. E assim, Et c'est ainsi. não são mais dois, Normalement, il va deux, mas uma só carne. normalement, sinon, il va vous séparer. Portanto, Et c'est pour ça. o que Deus uniu, Et ça, Dieu met ensemble. não separe o homem. Et l'homme pas capable de séparer. Deus, ele uniu o casal para nunca mais se separar. Et normalement, Dieu, il unit mariage, pour ne pas jamais partager. A única forma do casal se separar é a morte. Et normalement, c'est le bagage capable de séparer le mariage, c'est le mort. É quando o marido parte ou quando a esposa parte. Aí se separam aqui na terra. Maria. Caso contrário, Et normalement, cas contraire. temos que enfrentar as Et lutas, normalement, nous devons être d'accord. as dificuldades, Face avec lutte, faire face avec colocar no altar de Deus a família, Et normalement, pour nous capables de lever, madame avec Marie, famille, nous, mettez sur l'autel, mon Dieu, même si c'est pas une difficulté. colocar o casamento no altar de Normalement, pour Deus, nous capables de mettre Marie là, vers l'autel de Dieu. para que Deus venha sustentar, Et normalement, pour Dieu capable de supporter, para que Deus venha ser a coluna central do Dieu casal. capable établir, attaquer, pilar, attaquer poteau spécial, centré dans le mariage. E quando ele se tornar coluna, irmãos, ele vai ajudar, Et lorsque Dieu place comme poteau centré dans le mariage, ele vai et fortalecer, là, mariage va fortifier. ele vai dar graça, Et là, mariage va ele vai ajudar, Et mariage là, la prière. fortalecendo, Mariage va fortifier. alegrando o casal, Mariage là, toujours
trazendo a unção, o poder e a graça dele sobre a vida do casal. Porque quem está unindo vocês hoje não é o homem, mas sim o eterno Deus. É Ele que está unindo vocês nesta noite. Não é os pastores dessa igreja, mas o eterno Deus. É Ele quem está unindo vocês. E Ele quer que a partir de hoje vocês saiam conscientes disso. Que é Ele quem está unindo vocês. Então lutem para que Satanás não venha destruir vocês. Lutem para que o inimigo não venha enfraquecer vocês. Em nome do Senhor Jesus. Porque é Deus que está unindo vocês. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com eles. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se colocar de pé. Aleluia. Feche os olhos. Isso. Coloca as mãos sobre o teu coração. Você está na presença do eterno Deus. Você está na presença do Senhor, do teu Criador, do teu Senhor. Então eu quero que você fale com Ele nesta noite. Pai, estamos diante da tua presença para celebrar esta união, quando unção e poder, Pai. Nosso Deus e Pai, toca nesse casal, Pai, e fortaleça eles agora, Pai, nessa nova vida que eles estão recebendo de Ti, Pai, nessa nova caminhada que é o casamento, Pai. Nós sabemos, Pai, que o casamento não é fácil, Senhor. É preciso ter a Tua presença, é preciso ter o Teu Espírito Santo operando em nós, Pai, para que possamos te alegrar através do nosso casamento. Senhor, a Tua palavra diz que o que Deus uniu não separe o homem. Nessa noite nós estamos decretando, profetizando que o que Deus está unindo nesta noite, o homem e ninguém vai separar. Em nome de Jesus, Pai, eu como ministro da Tua palavra, eu quero abençoar este casal, abençoar esta união, em nome de Jesus, e proibir Satanás de vir tocar nesse casal, tocar nessa família. Satanás, pelo poder do nome de Jesus, nós te proibimos, nós te amarramos, paralisamos a tua ação e exigimos que você não toque nesse casal, em o nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo venha fortalecer dia após dia este casal, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus aí. Vamos passar aqui a parte mais muito importante do casamento. Deixa aqui o do outro. Trocar? Já tá? Não. Só trocar de lado. Passa para o Leão cheio mais guiado. Pode ser aqui mesmo. Nossa, dá para dar fé bem isso daqui. Tem um papel. Isso, muito bom. Glória a Deus, amados, pela palavra, nosso nascimento. Essa é uma palavra muito ungida. Glória a Deus, né, amados? Eu era para estar viajando, mas acabou não dando certo. E eu estou aqui para abençoar essa nova família.
palavra nos santifica, E normalement, a parole là santifie-nous. ela traz adoração para Deus, E normalement, la parole nous dit adoration pour mas Dieu. nós vamos aqui também abençoar as alianças, Normalement, por exemplo, nous sommes capables de bénir, nous consagrar as sommes alianças, capables de consacrer a aliança. também vamos aqui proclamar os votos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Te louvamos nesse dia tão especial, Deus. C'est un jour très spécial, A Seigneur. vida do Jean Lan, Et pour la vie de Jean Hollande, de Juná, la vie de notre monsieur Junard. te dando graças, Et nous t'adorons, Seigneur, de ton gloire. pedindo a Tua bênção Et nous demandons grâce au Seigneur, sobre essas alianças capable de couvrir l'alliance, que serão um pacto de casamento capable de sceller contre la mariage entre o Jean avec Jean Hollande e também sobre Juná. et sa femme Junard. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos. Et nous bénissons, Seigneur, avec toutes sortes de bénédictions bénies. Que a Tua bênção permaneça sobre a vida deles. Nous sommes capables de permanecer sur la vie, Seigneur. O Teu cuidado, Et nous sommes capables de la protection de a l'esprit, Tua proteção la protection divine, Seigneur. em todas as coisas, Senhor. Dans toute bagaille, avant tout. Nós abençoamos os anéis Et nous bénissons ça. que hoje Et à ce moment, se realizam no casamento et nous avons réalisé le mariage deste casal. et avons réalisé le mariage. Abençoamos em nome do Pai, Nous bénissons notre Père, do Filho notre Fils, e do Espírito Santo, notre Saint-Esprit de Dieu. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Vamos fazer os votos On va faire autre chose. e vou começar aqui pelo noivo. On va commencer avec Maria. Os votos são muito importantes, Autre chose est très important. porque os votos são diante de Deus. Normalement, autre chose, on est en présence de Dieu. Nós hoje aqui somos só testemunhas. Et normalement, ici, présent, nous sommes en tant que Nós, témoins. nós os pastores, Et nous, les pasteurs, os padrinhos, et les témoins, os anjos que estão aqui, et normalement, M. Damio, todos Saint-Jésus. somos Et normalement, testemunhas. nous tous sommes témoins. Mas o noivo vai fazer o voto para a noiva, Et normalement, Maria a fait votre madame, a noiva para o noivo. et madame pour Maria. Vamos começar por ele aqui. Normalement, on a commencé pour Junard, eu te recevoir recevoir Minha legítima esposa, uma femme légitime. uma femme légitime, quando eu te chamar, Et nous pouvons mettre la première, me promettre ma première, la première, à honorer, respecter, à respecter, na alegria, na et dans tristeza, le contentement, on a souffrance. dans contentement ou dans souffrance, na pobreza, Dans la pauvreté, on a richesse. dans pauvreté ou dans richesse, na saúde, na doença. Dans la santé, on a maladie. dans santé ou maladie, Prometo cuidar de você Pour mettre ma pension, promettre ma pension todos os dias da minha vida. pour tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie, Ser fiel a você, Avoir été fidèle avec elle. à être fidèle avec elle, até que a morte nos separe. Jusqu'à ce que la mort sépare nous. jusqu'à ce que l'amour sépare nous. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. China, Gina, Com essa aliança, avec Baksa, avec Baksa, no dia de hoje, Assuer, Assoya, eu me caso com você. Maria avec elle. une alliance avec elle, Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Vou receber Por meu legítimo esposo, Mon mari légitime,
Mon mari légitime. Prometo te amar, prometo para mim, Prometo ma promesse. te honrar, para honorar, Ma honorer. respeitar, respeitar, Ma respecter. cuidar de você, ma prendre Ma prendre soin. na saúde, na doença, na santé ou na maladie, La santé ou maladie. na pobreza ou na na riqueza, pauvreté ou na richesse, La pauvreté ou la richesse. na saúde ou na doença, na santé ou na douleur, La santé ou la douleur. em qualquer situação. dans n'importe quelle situation. Dans n'importe situation. Prometo ser fiel a você, Prometo para être fidèle avec elle, Promettre ma prêter fidèle à elle. até que a morte nos separe. jusqu'à ce que la mort sépare. Jusqu'à ce que la mort sépare. Em nome de Jesus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Receba essa bênção, Recevez avec ça, Recevons ça. ensinando eu en signe de mon amour En signe de mon amour da minha fidelidade a você, et de ma fidélité à toi. et de ma fidélité à toi. com essa aliança, Avec Baksa, Avec Baxa, eu me caso com você, on a eu avec elle. mon mari avec, em nome de Jesus. Au au nom nom de de Jésus. Jésus. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria ficar em pé um pouquinho. Et on est capable de mettre debout, Cadê a fotógrafa aqui? de photographier. Eu os declaro marido e esposa. Déclaré marié avec madame. O noivo pode beijar o noivo. Il est capable d'embrasser madame. E os convidados podem aplaudir. Alléluia. Frères et messieurs, nous allons prier. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, et crucifié à Golgotha, les rédempteurs adorables. Cher Seigneur, nous te bénissons de manière spéciale pour ce que tu es, Seigneur de gloire. La vie de chacun de nous ici présent ce soir, Seigneur Dieu, spécialement pour ça, Seigneur Dieu, nous bénissons ces jours, Seigneur de gloire, que nous t'attendons, Seigneur Dieu, donc nous permettre que je sois arrivé. Seigneur Dieu, donc nous gagnons, messieurs d'amis ici présents, Seigneur Dieu, qui vient pour capable d'accomplir de notre divine, Seigneur Dieu, que Dieu t'a établi. Dans difficile, dans la tristesse, dans la douleur, Seigneur Dieu, capable de faire pour toujours, de être fidèle. Et nous déclaré, nous espéré, nous prétendre toutes sortes de bénédictions spéciales, capable de faire couvrir, mariage, Seigneur Dieu, capable de protéger, et nous déclarer au nom du Saint Jésus-Christ, tout esprit contre nature, tout esprit surnaturel qui est capable de détruire mariage, pour capable de mettre des divisions dans ça, mon Dieu, mettez ensemble, nous déclarer au anathème au nom de Jésus, et nous espérons que mariage ça capable de mariage exemplaire, Seigneur Dieu, et nous espérons qu'on va marcher dans la discipline, Seigneur, on va bénir, parce que vous là pour parfaitement protéger au Seigneur Dieu. Merci pour toute bagaille. Nous sommes présents à ce Seigneur qui a fait toute bagaille pour nous. Merci pour chaque monde qui est présent comme témoin, mariage ça, Seigneur Dieu. Et serviteurs qui prient à ce Seigneur de gloire, nous pas gagner monter, nous pas gagner dignité, nous pas gagner pour t'appuyer au Seigneur Dieu. Mais c'est que nous devons notre principe pour notre fils Jésus, c'est lui qui vient qui règne, il y a le 16 ans à la gloire à présent, jusqu'à la consommation des siècles et des siècles. Amen. Amém. Amen. Pour l'instant, vous pouvez faire des salutations de visage. On peut saluer sans aucun problème les nouveaux mariés. Bien sûr, monsieur et madame Roland Charles, qui viennent de s'unir dans le livre du mariage. Salutations de visage pour l'instant. Alors, je me rappelle qu'une gentille réception.